Dobar dan i dobrodošli u Mozaik, vaše omiljeno izdanje emisije kolažnog tipa na televiziji Kragujevac. Tačno je 11 sati, 29. februar. U Kragujevcu toplo vreme, ali oblačno, međutim padavina, kako meteorolozi kažu, neće biti. Svakako je naša preporuka da ostanete uz naš program i uz emisiju Mozaik, jer smo za vas pripremili nekoliko različitih i nadamo se interesantnih tema. Nacionalni dan knjige obeležavao se juče. U vezi sa tim razgovarat ćemo malo o književnosti, a uvek je pravo vreme da govorimo o književnosti, o čitanju, umetnosti i lepoj reči. Pričat ćemo malo i o simbolici samog današnjeg dana, odnosno 29. februara i kakve su sve zanimljivosti u vezi sa ljudima koji su rođeni baš na ovaj dan, a čućemo i statističke podatke koliko je u Kragujevcu rođenih ljudi baš na ovaj dan. Naravno imat ćemo i gošću koja je upravo rođena 29. februara i očekujemo je ovde u studiju ubrzo. Imaćemo i uključenja sa terena, naravno naše kolege su na terenu i prate aktualne događaje u gradu, razgovaramo o zanimljivim temama, čućemo koje nam to zanimljive priče oni danas donose. Pored ovih tema pričat ćemo malo i o starim i retkim zanatima, koliko su zastupljeni u Kragujevcu i koliko je zanatlija uopšte, ali i da li oni imaju posla. Biće reči i o putovanjima. Čućemo kako izgleda život u koferima. Jedne od naših gošći koja obilazi atraktivne i daleke turističke destinacije, svoje utiske sa tih putovanja podelit će upravo sa nama u našoj današnjoj emisiji. Za vas smo pripremili i prigodne poklone, a o kakvim poklonima je reč saznaćete ukoliko ostanete uz našu emisiju do samog kraja. Naravno, bit će tu još nekoliko tema, ali pre svega, pored tih tema da pogledamo i izveštaj Automoto Saveza Srbije i da čujemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Danas povremeno kratkotrajna kiša može uslovljavati mestimično vlažne kolovoze, dok će jugoistočni vetar i dalje otežavati vožnju na putevima u Banatu i Podunavlju, ali se nastavlja period dobrih uslova za vožnju zbog kojih će vozačima u većini krajeva vožnja biti laka. Prohodnost puteva je dobra i ka zimskim centrima na kojima su kolovozi samo mestimično vlažni, a usporenu vožnju treba očekivati i na mestima gde su radovi na putu. Sve informacije o njima i o izmenama u saobraćaju, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Podsećamo na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu od petlje Takovo do Gornjeg Milanovca. Obilazni pravac vodi preko mesta Brusnice ili Klatičeva, a može se i ibarskim putem preko petlje Ljig. Usporena vožnja može biti na delu magistralnog puta između Zlatibora i Borove Glave, jer se vozila kreću na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Na istom magistralnom putu, ka Crnoj Gori, između Brodareva i Gostuna u mestu Duga Luka i Točelova, izvode se radovi na sanaciji klizišta zbog kojih se i saobraćaj na ovim mestima odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 31. marta će zbog radova na delu magistralnog puta Odžaci-Dač, na deonici od mesta Deronje u pravcu Dača, saobraćaj biti obustavljen i preusmeren na put preko Selenče i Ratkova. Na putu između Mladenovca i Smederevske Palanke do 4. marta u vremenu od 8 do 18 časova zbog asfaltiranja kolovoza biće zatvorena deonica od isključenja za Kovačevac do raskrsnice za mesto Kusadak. Obilazni put vodi preko Kovačevca. U toku su radovi na obnovi regionalnog puta Kučevo-Petrovac, zbog kojih je saobraćaj obustavljen između Melnice i Kučajne. Putnička vozila koriste obilazni put koji od Petrovca i Rabrova vodi do Kučeva, dok se iz pravca Kučeva vozači teretnih vozila upućuju na Salakovac i Petrovac do Žagubice. Putara ima i na delu magistralnog puta Štubik-Bukovo. Radovi se izvode na redovnom održavanju kolovoza, a slično i na magistralnom putu između Bora i mesta Vračogrnac, gde se u vremenu od 7 do 17 časova
vozila naizmenično propuštaju. Na graničnim prelazima, prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku ona najduža i mere se višesatnim čekanjima. Na ulasku u Mađarsku i Bugarsku ona su kraća, a zadržavanja su od 90 do 180 minuta. Sve aktualne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećen put. U prvom delu emisije razgovaramo, kao što smo i na samom početku emisije najavili, o književnosti, umetnosti, lepoj reči, a iz Beča nam se javlja Milica Vuković, novinarka, ali i autorka sajta Knjigocrvić. Dobar dan, Milice, i dobro nam došli u Mozaik. Dobar dan, odnosno dobro jutro, dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, pričamo o književnosti. Vi ste završili osnovne studije komparativne književnosti i sada završavate master, pa ćemo malo povezati te teme u vezi sa ovim o čemu pričamo. Zašto ste se odlučili za te studije, s obzirom na to da danas i nema mnogo studenata koji se na to odlučuju, posebno kad odu u neku stranu zemlju? To je jako dobro pitanje, pa zapravo sam jedna od onih ljudi koji smatraju da čovjek treba da radi ono što voli, a ja sam eto nekako veoma rano shvatila da volim da učim o književnosti, o umjetnosti i generalno da proučavam druge kulture i jezike, a isto tako sam od malih nogu okružena knjigama u svom domu, tako da eto nekako odlazak u ekonomsku školu, ekonomsku srednju školu je zapravo meni bila jedan preokret u životu, da shvatim da ekonomija i pravo nisu za mene i da trebam da se odlučim na nešto što zaista volim. I eto, ipak sam prihvatila taj izazov da, uprkos različitim komentarima od različitih ljudi iz moje neposredne sredine, da kako ću da živim, koji su postavili stalno pitanja od čega ću da živim u budućnosti, odlučila sam se ipak da slijedim svoje srce i nisam se pokajala, moram da priznam, tako da, evo, prije par dana sam predala svoju master tezu, pa vidjet ćemo. Vi ste neko koji je stalno u kontaktu sa knjigama, sa književnošću, pa u vezi sa tim delite i zanimljive i korisne savete na vašem sajtu Knjigocrvić. Jel možemo malo o tome da govorimo zašto je čitanje važno i čitalačke navike i kada je najbolje da mališani počnu da čitaju i kako se usvajaju čitalačke navike? Naravno. Pa prije svega smatram da navika čitanja dolazi zapravo iz doma i iz kuće, s obzirom da smo svi veoma zauzeti i da često i mnogo vremena provodimo na našim telefonima i kompjuterima. Mislim da je jako bitno da nekako djeca od malih nogu fizički vide da im roditelji čitaju, odnosno da roditelje gledaju u toj pozi sa knjigom, tako reći, umjesto sa telefonom, i da se tu već nekako razvijaju dijalozi u smislu pričanja priči, izmišljanja priči, mašte, čitanja bajki, pokazivanja prije svega slikica u knjigama i tako dalje. I tu se već negdje stvara, mislim, prvi kontakt djeci sa knjigama, a onda naravno tu ogromnu ulogu igra i škola, kakvi su nam nastavnici, profesori u školama koji imamo, i oni su ti koji zapravo nas i oblikuju ili često stvaraju nama averziju ka knjigama, nažalost, ili nas nekako motivišu, što je u mom slučaju bilo tako, da nas motivišu zapravo da više učimo i da probude u nama tu ljubav ka knjigama. Tako da ja smatram da knjige su važne na više nivoa, prije svega razvitak empatije koja nam na globalnom nivou fali, razvitak mašte i kognitivnih sposobnosti, izražavanja, elokvencija, riječi, vokabular, a i samim tim učenje raznih novih jezika. Kada adolescenti, kada uče strane jezike, čitanjem, na primjer, mnogo može pomoći u tome da savladaju nove nepoznate riječi. A ono što je najbitnije jeste taj razvitak mašte i uživanje koje nam samo čitanje pruža, jednostavno isključivanje iz svijeta i smirenje koje čovjek svojim duhom i tijelom dobija prilikom uzimanja jedne knjige u ruke i čitanja. Tako da mislim da čitanje samo stvara dobrobit u ovom svijetu i donosi zapravo dobrobit u ovom svijetu,
i da bismo svi malo više trebali da čitamo. Pa čak i ako je to 10 stranica u toku dana, to je sasvim dovoljno da čovjek zadrži oštrinu i da zadrži fokus. Vi se nalazite u Beču, pomenuli smo, da li možemo malo da se osvrnemo i na same bečke trase srpske književnosti? Naravno, pa mislim, to je već dobro poznato da su mnogi naši intelektualci ovdje i studirali i bivali i živjeli, tako da i ne samo srpske književnosti, ja bih rekla i svjetske, jer je Beč zapravo jedna sjajna spojnica između istoka i zapada i nekako nalazi se u centralizovanom položaju, tako da su mnogi intelektualci prolazili kroz ovaj grad. Evo, meni 3 najomiljenija naša pisca su ovdje boravila i pisala su o Beču, to su Ivo Andrić, naravno, Miloš Crnjanski i Miroslav Krleža, koji su u određenim svojim životnim periodima zapravo bivali u ovom gradu i to je zaista nešto nevjerovatno. I čak i kad danas odim na glavnu zgradu, odnosno glavnu zgradu univerziteta u Beču, stvarno mi je srce puno kada znam da je nekad Ivo Andrić tu studirao. Tako da, eto, ja se samo nadam da mi koji danas dolazimo nećemo da osramotimo njihova velika djela koja su oni doprinijeli našoj književnosti. I kakav je osjećaj, evo pomenuli ste šta u vama budi upravo to prolaženje tuda gde su bili i najznačajniji srpski pisci, a s obzirom na to da toliko volite književnost kao i svi mi koji smo poštovaoci i koji volimo književnost, znamo šta to znači. Kakva osjećanja u vama budi taj susret, da kažemo bliski susret i boravak na nekom mestu gde je neki veliki značajni pisac boravio i učio? Pa, meni to mnogo znači, zato što sam samim tim, mislim, ko voli književnost, u neku ruku voli istoriju, tako da ne bih to pretjerano u mom slučaju odvajala jedno od drugog. Meni to mnogo znači i zaista je fascinantno kretati se ulicama u kojima su nekada naši velikani boravili, živjeli i provodili vrijeme. I fascinantno je to da imamo zaista veliki broj naše omladine koja je zainteresovana za ovakva okupljanja, na primjer i konkretno organizacija srpskih studenata u Beču sa kojima sam ja i nekoliko puta sarađivala sa svojim blogom, organizuju čak ture naših velikana po Beču, tako da je i to veoma fascinantno i drago mi je da vidim da mladi ljudi imaju osjećaj ka tome i žele da saznaju nešto više o tom cijelom svijetu i o prošlosti, koja je također oblikovala i našu sadašnjost, a oblikovaće vjerojatno i budućnost. Tako je, vi ste nam pripremili i jednu zanimljivu priču o nekim piscima, pa jel možemo da čujemo šta ste nam to pripremili za nas i za naše gledaoce? Ja sam, pa nisam konkretno spremila nikakvu pretjeranu priču, odvojila sam samo ljudima malo više da predstavim Dubravku Ugrešić, na primjer, koja je meni, evo sad sam konkretno u svojoj master tezi o njoj pisala i mislim da je jedna sjajna, kako danas kažu, spisateljica, neki opet kažu pisac, nije ni važno, žena koja je mnogo toga uradila za svijet književnosti i ne bih rekla samo, danas je često samo spominju u kontekstu Hrvatske, ja bih je malo poredila u jednom širem kontekstu u smislu književnosti egzila i migracija koja je danas velika tema zapravo u svijetu, tako da nam ona svima nama koji smo mi otišli sa prostora Balkana, njene knjige mogu da dosta pomognu u razumijevanju, u pružanju jedne šire slike naše istorije, borbe protiv nacionalizma, mržnje i zapravo svih onih stvari sa kojima se suočavamo kada dođemo u jednu drugu državu. Tako da, ja također isto je veoma zanimljivo to što pored Dubravke Ugrešić imamo zaista mnogo sjajnih imena, mnogo sjajnih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije. Ne bih se samo ograničavala na jednu državu, pošto ovdje mi ne možemo da se ograničimo na neki način na jednu državu, ali imamo zaista sjajna imena koji su u svijetu književnosti i koji zaista opravdavaju naše velikane iz prošlosti. Izdvojila bih nekoliko pisaca, evo za sve oni koji se interesuju možda za čitanje knjiga. Rekla bih da je jako zanimljiv Saša Stanišić, Lana Bastešić koja je fenomenalna, za koju ste svi sigurno čuli, Semezdin Mehmedinović, tako da naravno pored toga Dubravka Ugrešić, Bekim Sejranović, zaista imamo
Aleksandar Hemon isto, da i njega ne zaboravim. Imamo mnogo imena i eto, voljela bih nekako da ovaj prostor koji mi je pružen prosto iskoristim za to da malo promovišemo i te naše pisce u inostranstvu koji su se negdje profilisali u tim državama u koji su došli, ali nekako čak mislim da treba još više da se profilišu na Balkanu, jer ono što pišu je zaista kvalitetno. Možemo li malo da se osvrnemo i na Knjigocrvića, vaš blog, vaš sajt? Vi tu delite vrlo zanimljive sadržaje iz oblasti kulture, iz oblasti umetnosti, filma. Dakle, šta je sve zastupljeno na Knjigocrviću i koji je osnovni cilj ovog sajta? Pa prije svega na Knjigocrviću je zastupljeno zapravo sve u vezi svijeta umjetnosti, tako da nemam neko ograničenje u vezi sa tekstovima. Naravno, najviše tekstova koji su objavljeni jesu upravo tekstovi o književnosti, zato što je meni književnost kao takva i najbliža. Međutim, cilj Knjigocrvića je da se stvori jedna lijepa platforma na kojoj će mladi ljudi koji se generalno bave pisanjem ili koji se bave određenom oblasti da prosto imaju jednu platformu na kojoj će objavljivati neke svoje radove ili zanimljivosti koji su njih očarale i to podijeliti sa drugim ljudima. Međutim, Knjigocrvić je u jednoj maloj trenutnoj pauzi zato što ja nemam vrijeme upravo zbog master studija i zbog mog posla. Nisam imala vrijeme u proteklih nekoliko mjeseci njemu da se posvetim, ali definitivno hoću i želim da nastavim i na kraju krajeva krajnji cilj neka bude to da prosto taj cijeli svijet književnosti zapravo ili umjetnosti koji je ljudima veliki bauk jer smatraju da je književnost samo knjiga od 500 stranica ili 700 stranica ili samo, na primjer, Dostojevski, da im dokažem da to nije tako, da je književnost zaista šarolika i da svako od nas može nešto da pronađe za sebe i da jednostavno imaju drugačiju sliku u vezi tog cijelog svijeta gdje će pronaći neke zanimljivosti koje će im na kraju poslužiti kao neka vodilja i zanimljivosti iz opšte kulture. Eto, tako bih ja to opisala ukratko. Hvala vam najljepše što ste se javili iz Beča i što ste podelili ovako zanimljive i interesantne priče u vezi sa samom književnošću i sa umetnošću, pa ćemo se čuti i nekom narednom prilikom. Hvala vama na pozivu i lijep dan vam želim. A mi nastavljamo dalje sa mozaikom. Učili smo da je Zemlji potrebno 365 dana da napravi krug, ali to putovanje traje oko 365 i još četvrt dana. Prestupne godine postoje i pomažu da se kalendar od 12 mjeseci uskladi sa kretanjem Zemlje oko Sunca. Ova godina je prestupna i umjesto 365 dana imaće 366. Danas je sa nama jedna od ljudi na ovom svetu koji su rođeni upravo na ovaj dan, a to je izuzetna retkost. Sa nama je danas Slađana Milošević. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, bolje vas našla. Evo da iskoristim priliku odmah da poželim dobrodošlicu onima koji se danas rađaju i da čestitam rođendan svima onima koji su već tu i da se nadovežem na ovaj vaš prethodni prilog. Osim dobrog zdravlja, rešivih problema, lepog vremena, da nam poželim da čitamo što više. Evo, mi vama želimo srećan rođendan i koji je ovo rođendan po redu? Moj 14. Ali znam, sasvim slučajno sam upoznala jednu divnu damu koja je tetka dečaku koji, na primjer, slavi drugi rođendan po redu. Ono što je interesantno, tačno je da slavimo mnogo manje rođendana, ali vreme nam prolazi isto kao i ostalima koji su rođeni u ostalih 365 dana. I evo kakve sve ste možda vi anegdote imali u vezi sa vašim datumom rođenja i da li je to možda bilo nekih problema sa administracijom ili slično? Pa različite su iskustva. Mislim da u svetu, po onim nekakvim poslednjim podacima koje sam ja ispratila davno, je između 3 i 4 miliona rođenih 29. Različite iskustva ljudi imaju i lepa i manje lepa. Pa, na primjer, ako ste rođeni u Kini, 29. će vam zameniti 28. Ako ste rođeni u Hong Kongu, taj 29. bit će zamenjen 1.
kaže da veliki broj osiguravajućih kuća poznatih u svetu ne priznaje 29. Ali nama rođenima 29. ego dozvoljava da mi smatramo da smo iz nekog razloga posebni i čini mi se da uživamo zaista u tom danu, ali verujem da kao i svima ostalima magiju tog našeg rođendana ipak čine bliski ljudi, porodica i oni koji nas vole. Tako je, a sigurni smo da ste među retkima na ovom svetu koji su rođeni baš na ovaj dan. Mi ćemo sada upravo da proverimo šta kaže statistika za Kragujevac i koliko je rođenih beba na ovaj dan. Saša Stamenić nam donosi ove podatke. Saša, da li se čujemo? Čujemo se, Nataša, pozdrav za tebe, za gošću koji želimo srećan rođendan i za sve gledalce Mozaika, pozdrav iz zgrade gradske uprave. Danas je 29. februar, na sledeći ćemo čekati 4 godine, a kakva je statistika, ovo pitanje koje si postavila, ja ne mogu da kažem, ali tu je pored mene čovjek koji je upućen u sve to, Goran Aleksić iz gradske uprave, će nam reći koliko ljudi, odnosno koliko građana sa teritorije Kragujevca je rođeno na ovaj datum. Današnji dan. Da. Hvala. Ja ću da vam pročitam neke statističke podatke koji se tiču rođenja na sam dan 29. februar kao 336. dan u prestupnoj godini. I skupio sam podatke od 80. godine, tako da 80. godine je šestoro djece rođeno, 84. 10, 88. 8, 92. 6, 96. 6, 2000. 6, 2004. 3, 2008. 4, 2012. 7, 2016. 8 i 2025. djece. Dakle, u skladu sa nekim prosekom. To je u skladu sa nekim prosekom. Sama ta činjenica rođenja i rađanje djece je spontano, tako da je to kao i svaki drugi dan u ovoj godini. Da. Da li ti ljudi, te osobe koje se rode 29. februara imaju neke peripetije kada je u pitanju ta administracija i sve ostalo? Pa sa stanovišta gradske uprave koja vodi matične knjige, to nije nikakav neki značajan datum, kao svaki drugi datum. Prijave rođenja, prijave smrti, venčanja se obavljaju u skladu sa potrebama građana kao i svakog drugog dana, a sami građani također nemaju nikakvih problema. Jedino što kad slave svoj rođendan moraju da ga slave 1. marta kao dan posle 28. Inače nikakvih administrativnih problema nemaju. Da li se više rađaju ženska deca ili muške, imate li te podatke? Pa izgleda se priroda postarala pa je ravnomeran taj. Neke godine je više muške dece, nekada ženske, ali otprilike u proseku je to ravnomeran broj muški i ženske. Dakle, s vaše strane nikakvih problema, dakle, ko je rođen 29. februara? Moja poruka je da ne brine, što se tiče administracije. Hvala na razgovoru. Eto, čuli ste Goran Aleksića iz gradske uprave koji posjeduje sve te podatke za osobe koje su u Kragujevcu rođene na ovaj dan. Evo, građani kažu da ima nešto pozitivno kod tih ljudi. Možda je to pravo pitanje za gošću Mozaika. Da li možda osobe koje su rođene 29. februara uštede na troškovima organizacije rođendana, pošto možda neko slavi svake 4. godine. Možda je to neki zanimljiv podatak. Studio? Tako je, hvala Saša. Evo, pitat ćemo našu gošću, sjajno pitanje si postavio. Da li je kolega u pravu? Evo jednu ličnu anegdotu. Kada sam slavila svoj 50. rođendan, a to je negde baš na pola puta između 12. i 13. rođendana, to sam proslavljala sa prijateljima u Ribarskoj banji i tako bio neki prohladan zimski dan. I u bazenu, oni su mi dodali tortu, pevaju mi rođendansku pesmicu. U bazenu tog momenta se nalazimo samo mi i jedna mama sa devojčicom koja je imala između 4 i 5 godina.
I u jednom momentu bila je blizu mene i tako pitam mamu šta oni u stvari slave, a ona odgovara pa slave rođendan, vidiš da pevaju rođendansku pesmu ovoj teti, ona sad zamišlja želju, gasi svećicu, a onda se ona okreće i kaže pa jel ona još uvijek ima rođendane? Tako da što se tiče troškova, isti su. Moguće da su veći troškovi za one koji nam dolaze na rođendane, jer taj 29. kada dođe, pretpostavljam da su pokloni spektakularniji, ali što se tiče troškova samih rođendanskih žurki, mi ih slavimo svake godine. Jel se prijatelji potrude tom prilikom? Naravno, ne propuste i čini mi se da 29. mi dobijamo i više čestitki rođendanskih, jer se tog datuma sete i oni koji možda se ne bi dosetili u nekakvoj prostoj godini da nam čestitaju rođendan. I kako se prijatelji snalaze kada je čestitanje u pitanju, kada nije 29. februar, kada čestitaju uopšte rođendan? Pa na različite načine. Svako to doživlja onako intimno. Neki smatraju da je to 28. februar, neki smatraju da to nikako ne može biti 28. mora biti 1. Neki to rade tačno u ponoć, kako kome odgovara. A mi prihvatamo sve. I kada je bilo možda najvećih simpatija u vezi sa datumom vašeg rođenja? Da li je to možda nešto u vezi sa vašom decom i proslavom njihovih rođendana ili... Pa, mislim da to baš i nije bilo previše interesantno ljudima. Svi su datumi interesantni kad je čoveku rođendan, ali je interesantno kada se susretnemo mi koji smo rođeni sasvim slučajno 29. Ja sam bila u prilici da sam svoju ćerku vodila kod lekara i na šalteru školskog dispanzera je radila jedna dama, medicinska sestra, koja kad je pogledala knjižicu i videla moj datum rođenja, jao, pa vi ste rođeni 29. evo i ja sam. Eto, takvi susreti su stvarno interesantni. Eto, i koliko ih je bilo takvih susreta, da li znate? Nekoliko. Ja znam da u mojoj osnovnoj školi, čini mi se tokom čitavog školovanja u tih prvih 8 godina, sam ja bila jedini učenik koji je rođen 29. i znam da je veliki broj nastavnika zapamtio moj datum rođenja i bila sam prepoznatljiva po tome, pa su me tako i pamtili. Već za srednju školu ne znam, ali se dešavalo, evo, ja večeras pravim žurku svoju rođendansku u jednoj slatkoj kafanici i sasvim slučajno sam, kao što sam rekla, upoznala damu koja je tetka dečaku koji danas proslavlja drugi rođendan po redu. Baš lepo, to je baš lepo. Tako, ali ima različitih zanimljivosti, imaju, kao što sam rekla, ljudi različite iskustva u svetu i lepa i manje lepa, ali recimo zanimljivo da u Guinnessovoj knjizi postoji porodica, Britanci su u pitanju, ili Irci, ne sećam se tačno, koji imaju za redom 3 generacije rođenih 29. Zato jedini su u Guinnessovoj knjizi sa takvim podatkom. I jedna divna dama Norvežanka je rodila svoju decu 29. To sam zapamtila zato što su blizanci rođeni 68. a ćerka 64. godine. Eto. Da, i mi smo baš naišli na taj podatak. Jel da? Smo da podelimo, ali ste vi bili brži od nas. I kakve su sve reakcije ljudi? Šta ljudi kažu kad saznaju za datum vašeg rođenja? Onako, da li je to njima možda nekako posebno zanimljivo? I na koji način možda, kakva je prva reakcija? Da li je... Pa prva reakcija, ja od 29. februar. Jel to beše svake 4. godine? Ja kažem da. I šta radite u ovim ostalim godinama? Pa ja kažem isto slavim rođendan, ali 29. je poseban i očekujem obavezno čestitke i čini mi se da u stvari ego nas rođenih 29. je možda malo veći i specifičniji zbog toga, zato što mislimo da ipak postoji neka specifičnost u tom danu i neka posebnost. Nesvakidašnjeg broja godina ste, ali još jedna zanimljivost koja vas obeležava i prati jeste da ste imenom i prezimenom podsjećate zapravo na jednu našu pevačicu. Tako je. Tako je na čuvenu Slađanu Milošević, ali Aleksandru u stvari. Ali meni je žao u mom slučaju ni stasa ni glasa, osim truda da podsjećam ponekad na nju, pevanje makar. Dakle, kakav je osjećaj sada, vi ste tinejdžerka i kakav je osjećaj? Može se reći. Po broju godina ovih jeste. Pa može se reći, pa kao što sam rekla, evo ova devojčica, eto, za taj moj 50. je osvestila da mi ipak starimo kao i svi ostali, ali rekla bih i da smo duhom vrlo mladi. Čini mi se da nisam upoznala nikog ko je rođen 29. a da
a da nije bio tako lepršav. I kada vi slavite punoletstvo? Pa biće za jedno 16 godina. Tu negdje, 2000. Inače, prestupne godine su deljive naravno brojem 4, ali jedan interesantan podatak, 2000. je bila, ako su u pitanju okrugle dekadne jedinice, 2000. je bila prestupna godina i kaže da se to ponavlja na svakih 400 godina. Tako da sledeća dekadna jedinica kada će biti prestupna je 2400. Divno, baš ste nam lepe podatke dali i ovde malo razveselili atmosferu u studiju. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vama, srećan nam rođendan meni i svima ostalima koji danas slave. Srećan rođendan i lepo proslavite večeras, lepo se zabavite na žurci. Hvala, sigurno ćemo. Mi nastavljamo dalje sa mozaikom, pričamo o retkim i starim zanatima. Ljudi koji se bave nekom vrstom zanata, sve ih je manje, iako su profitabilna, mladi se sve ređe odlučuju da se bave ovim zanimanjem. U Kragujevcu postoji svega nekoliko obućarskih radnji, a mušterija je sve više. Nekada su se obućari bavili izradom obuće, sada se njihov posao uglavnom svodi na veće ili manje popravke. Kod obućara se danas čeka na red, jer je sve više onih koji se odlučuju na popravke umjesto kupovine nove obuće. Obućarskim zanatom se još uvek bave uglavnom stari majstori, ali ima mlađih koji su naučili zanat i sada se samostalno bave ovim poslom. Sigurno 15 godina sam u tome, radio 5 godina kod obućara kao šegrt, video da to ide, bila dopunska delatnost, nije bila glavna kao sada. Mislim da nas je malo, mislim da ovaj grad treba da ima bar još 5 obućara u centru, s obzirom na potražnje svega toga. Ne verujem da će se to promeniti, mislim da se gasi zanat kao zanat, mislim da polako to ide u nekom drugom smeru. Ok, ovo turski trend, pa turska roba koja stiže i vredni ljudi, nema šta, mislim, verovatno od novine možda naprave obuću, tako da, ali to ima svoj vek trajanja, srazmjerno ceni, jasno. Obućar Toni se trudi da svoj posao dovede do savršenstva. Svaki komad obuće koji dođe u njegove ruke izađe kao nov. Specifičan je po popravci vazdušnih đonova na patikama. Ja sam verovatno, specifičan najviše po tome što ovakve postave, recimo tipa nije bitno da li je ova patika ili neka drugo pitanju, kad ode ovaj gornji deo ili sad ne ulazim u detalje, menjam kompletno sve. Znači to bude zaista kao fabrički, nisam ja jedini obućar koji to radi, u Kragujevcu verovatno da, ali na nivou Srbije postoje ljudi koji to do perfekcije rade, između ostalog ja sam jedan od njih što se tiče toga. Pored patika, Kragujevčani donose i cipele na popravke. Zamena mrežica na patikama, mrežice pozadi zajedno sa lubovima i do fleknice, penđete, standardna priča. Od nekih stvari koje se, eto, često isto, pa da budem iskren, sad ću pogledam, reparacija patika, skraćivanje špiceva, recimo, tipa, evo su ovde. Na rafovima radnje na popravku čekaju stari modeli obuće, ali i nove za koju obućar nema reči hvale. Taj kvalitet ni blizu nije isti. Da su stari ljudi Kragujevčani koji se sećaju svega toga, tačno znaju da se razlikuje kvalitet. Teško je popraviti ovu obuću sada, jer ne možete garantujete za kvalitet. Mislim, na jednoj strani se odradi to, na drugoj ponovo popuštan, bukvalno je nezahvalno. Ali i cena nije kao što je nekad bila, tako. Sve se to razlikuje, tako da za ovu cenu koja je sada, to je srazmjerno tom kvalitetu i to je tako. Ako želite neki bolji kvalitet, onda se zna koliko to košta, inflacija je odredila cene, budemo iskreno, patika koja je bila neka 5-6 hiljada, koja je bila kvalitetna patika, ta cena više nije ta je cena sad 12.000 za nešto slično tome. Iako je mušterija i posla mnogo, obućara je sve manje. Obućar Toni bi želao da obuči mlađe kako bi ovaj zanat nastavio da živi, ali zainteresovanih je malo, iako je zarada više nego pristojna. Okvirno, u fleknici su recimo bile 350 dinara, sad su 450. Morao sam podignem cenu s razmjerno tome da je materijal skoro duplo otišao.
ova postava o kojima smo pričali, kompletna zamjena postave sa lubovima, svim ostalim stvarima, 1.500 dinara. Može se odraditi parcijalan deo, znači to je polovina te cene za ljude koji ne žele da menjuju sve to kompletno, postoji korekcija svega toga. Na popravku obuće se čeka od nekoliko dana pa čak i do 3 meseca, u zavisnosti od težine popravke. Za one koji imaju problem sa nalaženjem posla sa dobrom zaradom, preporuka je da razmisle o poslu obućara. U ovom slučaju posao čeka njih. Znaš šta je važno? Da slobodno donosiš odluke. Zato prenesi svoj broj u Globaltel, izaberi Freepaid paket bez ugovora i na poklon dobiješ 200 GB neta. Dajemo ti slobodu da ti odlučiš šta je najbolje za tebe. Već od 900 dinara. Globaltel Freepaid. Budi slobodan. Dostupno u svim MTS poslovnicama. Na vetrometini istoka i zapada. Najlepša i najbolnija priča o Kosovu. Ruski konzul Vuk Drašković i vaša Laguna. Ustanova kulture Koraci raspisala je javni konkurs za izbor dela iz oblasti izdavaštva u 2024. godini. Predmet konkursa je izdavanje monografskih publikacija pod kojima se podrazumevaju knjige, zbirke pesama, zbirke priča, romani, novele i sl. Zbornici, stručne monografije i fotomonografije. Konkurs i prateća dokumentacija objavljeni su na internet prezentaciji Ustanove kulture Koraci i sajtu Kultura Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 29. februar 2024. godine. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu Save Kovačevića broj 5, 34.000 Kragujevac. Primerak rukopisa u elektronskoj formi može se poslati na mail adresu konkurs.koraci@gmail.com ili dostaviti na kompakt disku uz prijavu. Daj krv. Spasi život. Banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Svakog radnog dana od 7:30 do 19 časova. Jedna od najpopularnijih travel blogerki iz Srbije, Jovana Kvržić, sa koferom u ruci obilazi daleke destinacije i atraktivna i egzotična mesta. Njene putopise na Instagramu čitaju preko 155.000 ljudi. O ovim putovanjima i o utiscima sa samih putovanja razgovaramo sa Jovanom Kvržić. Jovana, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, hvala puno na pozivu. Evo, kada ste vi počeli da putujete i koliko ste uopšte zemalja do sada obišli? Pa počela sam da putujem 2015. godine, kada sam prvi put otišla na work and travel razmenu studenata u Ameriku, a do sada sam obišla skoro 100 zemalja. I na kom ste, evo, posljednjem putovanju bili i kakvi su vam utisci? Da li su se slegli utisci sa tog posljednjeg putovanja s obzirom da ste se nedavno vratili sa puta? Pa, s obzirom da sam stigla juče, još uvek se nisu slegli, još uvek sam malo ošamućena, nisam sigurna koja je vremenska zona, tako da još uvek sam nenaspavana, dovoljno, ali dobro, kroz par dana će biti bolje. Bila sam u Južnoj Americi i na Karibima, obišla sam Francusku Gvajanu, Surinam Gvajanu, Trinidad i Tobago, Dominiku i Guadalupe.
Evo, imamo prilike sada da vidimo i neke fotografije sa vaših putovanja. Da li možete da nam kažete neke od utisaka sa ovih putovanja i koje je možda na vas ostavilo najjači utisak? Evo, koje fotografije sada gledamo? Da, pa sad evo vidimo, sad čak možda ovde nisu neke toliko neobične destinacije, tu je Brazil, Crna Gora, Švajcarska, Grčka, da kažem neke možda ne toliko neobične destinacije. Ja sam u poslednji čas vam slala fotografije pa nisam ni bila sigurna koje sam destinacije izabrala, ali svakako svaka zemlja je na svoj način specifična, svaka zemlja ima da ponudi nešto novo, nešto drugačije. Uvek kada mislim da sam sve vidjela, odem negde pa vidim nešto novo i kažem, Bože, da li je moguće da je ova planeta toliko lepa i nikada neću prestati da se oduševljavam. I čime se posebno oduševite kada odete na neko putovanje? Šta je ono što vam osobito privuče pažnju? I to verovatno zavisi od zemlje do zemlje i od mesta do mesta, ali eto recimo da li neke od najjačih utisaka možete da podelite sa našim gledaocima? Pa nekako sad u poslednje vreme i što sam više obišla, sve me više fascinira priroda i ljudi koje upoznajem. Arhitektura i ne toliko, mada moram da priznam da zaista postoji nekih mnogo arhitektonskih čuda. Prosto neverovatno da je ljudska ruka to mogla da sagradi, da smisli uopšte ljudski da osmisli, ali sve više me fascinira priroda i neke od da kažem, omiljenih destinacija i neke koje su na mene ostavile za sad najveći utisak su Saudijska Arabija, koja svakako nije na nekoj turističkoj mapi, još uvek nije na turističkoj mapi sveta, ali verujem da će tek da bude. Što se tiče prirode, Peru je nestvaran, zatim ukoliko bih morala nešto da preporučim ljudima koji žele tek da počnu da putuju, definitivno to bi bili recimo Meksiko i Tajland, Bali, mesto na koje uvek volim da se vratim i koje ima nestvarne plaže su Maldivi, zaista bez konkurencije i pored toliko rajskih plaža, tamo su stvarno najlepše. Tako da eto, negde posle ovoliko pređenih zemalja zaista je čak i teško izdvojiti te neke najbolje i neke koje su ostavile najveći utisak jer je zaista svaka na svoj način posebna. Evo, kada bi neko želeo da počne da se bavi ovim čime se bavite i vi, da krene da obilazi sve zemlje koje ga inspirišu i fasciniraju, koji bi to možda neki najbolji način bio, a da opet ne deluje nedostižno i nemoguće i zbog samih troškova, i zbog organizacije, i zbog svega što prati svako putovanje? Pa rekla bih da počne da se putuje možda na neke bliže destinacije u početku. Ja sam prvo obišla Evropu pre nego što sam počela da idem na dalje destinacije. Ukoliko se radi o nekom mladom čoveku, svakako bih rekla da istraži sve opcije nekih studentskih razmena, jer sam tako i ja počela. Ja sam 5 puta išla u Ameriku i godinama sam tamo radila kao na studentskim razmenama, dok nisam, da kažem, počela da se bavim ovim kao pravim poslom. Tako da bih svakako savjetovala ukoliko mladi ljudi danas zaista imaju mnogo mogućnosti, mogu da urade sve što požele, zaista im je dato to i zahvaljujući internetu i zahvaljujući svim tim studentskim mogućnostima da budu ono što požele i da sa malo godina mogu da vide mnogo stvari na ovom svetu, ali generalno bih rekla da se počne sa regionom, zaista mogu da se nađu lokacije koje nisu skupe, da se možda pogledaju neke opcije, neke drugačije vrste rada u inostranstvu, na kratko, zatim da se pogledaju neki sajtovi kao što je Couchsurfing, gde vi možete potpuno besplatno da odsednete kod nekoga. Tako da, zaista, opet ponavljam, zahvaljujući internetu, danas su mogućnosti brojne. I kada je reč o putovanjima, a tiče se toga da li se odlučivati da se putuje individualno ili sa nekim, kako vi najčešće to usklađujete i kakve su preporuke za naše gledaoce koji možda se interesuju za putovanja na isti način kao i vi? Pa, ja uglavnom putujem sama, u smislu bez agencije, ali definitivno postoje destinacije koje je bolje obići sa agencijom, zato što prosto čak je tako i jeftinije, agencije imaju neke popuste kada se radi o grupama, opet to sve zavisi od destinacije do destinacije. Rekla bih da neka prva putovanja bi svakako trebala da budu sa agencijom i moja prva putovanja su bila sa agencijom, pogotovo daleka putovanja, zbog tog kulturološkog šoka, jednostavno potrebno je neko vreme da se čovek navikne
navikne na potpuno drugačije uslove života nego kod nas i da se upozna sa kulturom i da postane da mu ne bude previše čudno kada bi recimo otišao sam, možda ne bi znao da se snađe, jednostavno taj prvi odlazak bi savjetovala svakako da bude sa agencijom. Pa posle, uz neko veće iskustvo, posle 2-3 putovanja, onda već može da počne da planira i nešto sam. I koja je destinacija, odnosno kako vi birate destinacije, na osnovu čega? Sada već biram ono što mi je ostalo. Ono sve što sam htjela da posjetim sam već posjetila i ranije sam recimo gledala gde su povoljne karte ili da kažem prva metoda izbora je bila ono što želim da posjetim, pa je onda bilo tamo gde je povoljno otići, a sad ih biram tako šta mi je ostalo, pošto mi je cilj da posjetim svaku zemlju na svetu. Jako su zanimljive sve fotografije i svi putopisi koje objavljujete na svom Instagram profilu, ali negde možda daleka sela Afrike koje ste obilazili su onako jako posebna. Meni su bar privukla pažnju, pa jel možemo malo da prenesemo našim gledalcima utiske kako ljudi žive na tom mestu i kakva je kultura tamo? Pa, pretpostavljam da mislite o pričama iz Etiopije, pošto to jeste bilo možda nešto najneobičnije što sam ja do sada posjetila. Obilazili smo etiopijska plemena koja i u 21. veku žive na način kao što su živjeli pre 200, 300, 400 godina. Imaju običaje, čak ni taj sam njihov način života nije toliko čudan koliko su čudan njihovi običaji. Imala sam prilike da prisustvujem obredu kada muškarac stupa, tačnije postaje sposoban za brak i on postaje sposoban za brak tako što mora da preskoči 10 bikova u potpunosti bez odeće, a u isto vrijeme se žene bičuju, što je isto nama verovatno potpuno neverovatno i potpuno van svake pameti, ali one tamo to žele, mole muškarce da ih bičuju jer se smatra da što imaju više ožiljaka, to su lepše i tako da sam početak tog obreda za mene je bio stravičan, ja nisam uopšte mogla da gledam, nisam mogla ni da snimam, ali to je trajalo i 4 i 5 sati i onda nekako prosto se vi na to naviknete, vidite da tu niko ne pati, nego da tu svi uživaju i onda sad koliko god to opet kažem zvuči neverovatno, vi kad ste tamo i vama to na neki način postane normalno. Tako da sva ta plemena koje smo posjetili smo 5-6 plemena, ima ih mnogo više, ali prosto toliko smo mogli za 10 dana koliko smo bili tamo. Nose neku svoju priču i neke priče zaista ni nisu, ovo je čak možda i nekako najblaža priča, koliko god bizarno zvučila, postoji pleme koje bebe baca krokodilima, ostavljaju da ih hijene pojedu, recimo ukoliko se rode blizanci ili ukoliko se rodi dete koje je van braka i sad naravno kako da kažem prolazi vrijeme, uče ih i dolaze ljudi koji se trude da te stvari, te grozne tradicije promene, ali jednostavno to je toliko duboko u njihovoj kulturi da je i nemoguće promijeniti i oni toliko veruju u to sve što žive da i vi kada dođete sa strane nemate, osjećate se čak i bez veze da nešto namećete svoje. To je prosto deo njihove kulture i njihove tradicije koja stotinama godina opstaje čak i u ovakvim modernim uslovima. I samo za kraj, koje je sledeće putovanje, koja je sledeća destinacija? Pa trebalo bi da se vratim u Aziju, to bi bili Kazahstan, u Kazahstanu sam već bila, ali tu ću ići poslovno, a dalje ovako za svoju dušu Uzbekistan i Kirgistan. Hvala vam Jovana na izdvojenom vremenu i na javljanju u našu emisiju i na tome što ste podelili neka od zanimljivih iskustava sa vaših putovanja. Hvala vama na pozivu, prijatno, sve najbolje. Doviđenja. A mi nastavljamo dalje sa mozaikom i pričamo o tome koliko je bitna fizička aktivnost kod dece u osnovnoj školi. Na terenu se nalazi naš kolega Ivan Ganić koji će nam reći koliko su deca u osnovnoj školi aktivna na času fizičkog vaspitanja. Ivane, da li se čujemo? 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 2. Evo otprilike tako idu vežbe koje imate priliku da vidite. Učenici osnovne škole Svetozar Marković su trenutno na času fizičkog vaspitanja i možemo da vidimo verovatno one prve vežbe koje se rade pre nego što počnu da se bave nekim sportom. Sa mnom je profesor fizičkog vaspitanja Branko Krasmanović. Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli. Evo, koje sada učenici vežbe rade, koje su to osnovne vežbe i kako izgleda jedan čas fizičkog vaspitanja? Pa set vežbi za decu osnovnog školskog uzrasta se nije promenio iz vremena kad smo mi bili klinci. Deca se za čas pripremaju u osnovnim zagrevanju, zatim vežbicama oblikovanja i pripremama onih delova tela koji su opterećene onom zadatom vežbom koja će u toku osnovnog dela časa da bude predstavljena deci. U principu, deca se bave sportom, pa to lako rade, već prepoznaju te vežbe već u 5. razredu, dok stari učenici rade kompleksnije vežbe i bave se, da kažemo, i ozbiljnije sportom, tako da je nama mnogo lakše da radimo sa njima. Ovo su neke sada prve vežbe, tek su učenici došli na čas fizičkog. Šta sledi posle? Da li se bave nekim sportom po izboru ili kakva je organizacija? Sport po izboru ide nekoliko puta godišnje, kroz osnovu, da kažemo, slobodna aktivnost učenika na času, međutim, u toku školske godine učenici 5. razreda rade elemente rukometa, malog fudbala, gimnastike i atletike, da kažemo u velikom obimu, a dok osmaci koji se nalaze iza nas, oni već sublimiraju sva svoja stečena znanja iz svih sportova, znači iz rukometa, fudbala, košarke, odbojke, iz atletike, iz gimnastike rade složenije elemente, tako da deca u 8. razredu već, da kažem, idu spremno u srednju školu sa znanjima koje su potrebna za taj predmet. Da li su deca raspoložena za fizičko vaspitanje? Ja se sjećam, u moje vreme jedno sam čekao fizičko da počne i želeo sam da ga imam svaki dan, međutim nismo imali svaki dan, nego 2-3 puta nedeljno. Da li deca rade ove vežbe, da li eventualno izbegavaju? Kakva je situacija danas? Pa ništa se ni tu nije promenilo. Nažalost, deca koje vole da rade i koje vežbaju i na času fizičkog su tako agilna i ažurna, što se kaže, dok deca koje imaju, da kažemo, neku odbojnost prema fizičkim aktivnostima i sportovima ne izbegavaju, ali rade s manjim kapacitetima i intenzitetom, tako da mi se trudimo da maksimalno deci približimo sport i da ih uvedemo u sport i na neke druge načine, kroz rekreaciju, kroz svakodnevno vežbanje i tako dalje, jer ti zdravi stilovi života u principu održavaju zdravlje nacije jednog dana. Ako mi to odradimo loše u osnovnim školama, zna se šta sledi. Dobro, evo, sad ćemo mi to da proverimo sa učenicima, da vidimo šta oni kažu. Mislim da će dobiti dobar zagovor. Sad ćemo da vidimo šta kažu, koliko im je teško na času fizičkog. Dobar dan, ja se izvinjavam što te prekidam. Vidim da si je zacrveneo, je li ti teško? Pa nije. Koje vežbe najviše voliš? Pa trebušnjake i čučnjeve. Čime se baviš nekim sportom ili samo ovdje? Treniraš fudbal? U Radničku. I tebi onda ovo dobro dođe, fizičko vaspitanje, tako? Da. A tvoji drugari? Pa isto. Dobro, je li strog profesor? Nije. Nije. Koja ti je omiljena vežba? Pa volim čučnjeve. Čučnjeve? Odlično, sad ćemo da vidimo dalje šta kažu. Hvala ti. Sad ćemo da vidimo šta kažu. Evo, sad ćemo devojčicu neko da pitamo. Oni svi vredno rade i kao što vidite, svi su uniformisani, imaju šorceve, majice. Zdravo. Zdravo. Kako se zoveš? Ana. Je li ti teško na času fizičkog? Ne. Jel voliš fizičko? Da, obožavam. I sad koliko ti prija da se malo razgibaš, da radiš neke vežbe posle časova, jer sedite nekoliko sati ovdje u školi, koliko prija čas fizičko? Pa dosta, jer dugo sedenje ipak ne valja. Pa je bolje da se malo pretrči i razgiba. Da li se ti baviš nekim sportom? Da. Kojim? Odbojka. Gde treniraš? U Radničku. Svaka čast, super, hvala ti na razgovoru. Neče. Evo, čuli smo i mališane šta kažu, očigledno su svi zadovoljni i uživaju u času fizičkog vaspitanja. Predlog je za sve da se bave nekom vrstom sporta. Evo, videli smo malo pre da se ovi klinci bave i ozbiljnom sportom, treniraju u Radničkom, normalno. Evo, to su neke buduće zvezde koje ćemo sigurno gledati na nekim važnim utakmicama u hali Jezero. Hvala ti, Ivane, na ovom uključenju i na tome što si nam preneo deo atmosfere iz škole i malo popričao sa osnovcima. A mi nastavljamo dalje sa mozaikom. Na sceni za mlade večeras u pozorištu za decu i mlade biće izvedena predstava Zločin i kazna. Ova predstava je namenjena za decu stariju od 16 godina, a mi ćemo, kao što smo i na samom početku emisije najavili i obećali,
obećali pokloniti ulaznice za ovu predstavu, odnosno karte. 2 puta po 2 ulaznice. Pozovite naš broj telefona 209826 i možda neko od vaših mališana koji ima 16 ili više godina može da pogleda ovu predstavu. Dakle, predstava Zločin i kazna. I u samoj završnici Mozaika malo muzike. U Galeriji Doma omladine svoj rad i muzički život predstavio je diskofil Milija Anđelić. Prenosimo vam deo atmosfere sa ovog događaja. Publika u Domu omladine imala je priliku da sluša muziku 80-ih, vidi snimke sa koncerata, ali i Milinih nastupa na karaokama. Po zanimanju advokat, Milija ima zavidan broj ploča i diskova na kojima se nalazi muzika iz raznih perioda. Svoj muzički rad predstavio je u Domu omladine. To je prezentacija onoga što se dešavalo od 20. godine, kada mi je bila prva prezentacija u biblioteci, pa do 24. Tu su razne, znači pevao sam za vreme korone 530 pesama kao karaoke, jer nije mogao da se svira, da se peva napolju, uživo i moralo ovako da bude. Onda snimci sa raznim grupama, postavljanje statua smaka, vežbanje smaka za dan grada i tako. Oba dela proslave mojih 25 godina advokature. Na repertoaru su se našle pesme grupa Indeksi, Divlje jagode, S vremena na vreme. Kao goste i muzičku pratnju na gitari, Milija je pozvao gitaristu Srđana Japana. U sebi molim da me suze ne izdaju i strašno mrzim Romea i Juliju. Sve mi stvari smrde sad na prevaru. Na polju hladne kiše padaju. Na polju hladne kiše padaju. I ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnji Mozaik. Sutra je sa vama moj kolega Ivan, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. Prijatno i doviđenja.